Blay Pi Baro Shaka Tup Khubor Jingi Kadon Bosco Media Network. Kimat ki bakong san mentaga sngi kilong. Anya kon ki party Riulom da kawe ka bor ya ka election MLA ong ka HSPDP. Anya ki pat ba kinong hikay ad hoc hakmat embos na do la shay ka sngi. Pensngo ka hinyaw terap National Youth Front Maulai Circle ya uhe pulit ka Maulai Police Station halor ka jingdheng kali ha Maulai. Ban penkuburom ka dor barsnong mautari thayang ya kirang barsnong barim. Barmentang ini apaj ki Khubor ki bakhambania. Ka Central Executive Committee jang ka Hill State People's Democratic Party menta ka sngi ka arphuar uleber hajar arphuar kala shemya ka rai ban penkhre no shat naga benta ka election MLA ka ban Shillong House nam hajar arphulai. Habakran ba kilat pathai Khubor u president jo ka party u ba ke pangyang ulaya thu ba ka jingya kran kadang yat hapadeng ki party Riulom kumno banya khun langkum ka we ka bor hakanika MLA election ka ban wan. We have had a discussion. The so-called alliance of the HSPDP with the UDP and also with the other regional parties in the state. With regard to this matter, the party today we decided that we are yet to take a final call because we feel that let first the regional democratic alliance took the initiative, will take the initiative, will call the meeting, they will convene the meeting. Then after the RDA has taken whatever step it feel appropriate and deemed fit, then the party again, we will sit together and we will go accordingly whatever the RDA decide upon. That's all today we have decided in the CEC of the party. Kino hikay ad hoc mentakas ngi kila penlong ka jing yat patba na do Raj Bhavan shado malki namar ka jing sngap kuman jo ka Sarkar Jilla ban pentre kam ya kata ka jing dawa jongki ban kentiu kerdan no eki sha ka deficit system. Kani ka kunhun kinong hikay kala shimru ya karai ban penlong ka jing ki patba hakmat jong ka office embos halashu mer Shillong la shay ka sngi. From the teaching community, we have decided that we will have 5 teachers who will sit there rotationally. So it will not be the same teachers who will be sitting there. Some of us might be sitting there like continuously, but all the other 4 teachers will sit rotationally. And we also want to send a message to the government that you should not take it lightly just because we are not really going full swing. We are not really thinking about the government right now, but we are thinking about the students that we are teaching. And we have this responsibility in our shoulders that in this tussle, in this tug-of war between the teachers and the government, the students should not get affected. However, we also have a very clear message to send to the government that the moment April arrives, if the government does not take any immediate action, we are going to launch a full agitation and it will be on full strength. We will launch agitation in all the different districts of the state. We will have agitation right here in Shillong as well, whether we get permission or not. Kahnyaw terap National Youth Front Maulai Circle mentakas ni kalalet ya kundu yu officer in charge jo ka Maulai Police Station halor ka jingdheng kali palat ha Maulai. U President ka seng u baan bor rapsang ulapan sngau ya uni uhe pulit ba unle AA halor ka ni ka jingdheng kali namar ba ka examination embos kan sedang nadu ka arpusau tarik uleber hadu ka hendriu tarik uyayong. Tentang kini ni yang pabage sekolah dalam kondisi dalam poin itu tentang poin sekolah dalam sistem mentali kelas gandai ke por exam masang ke embos exam juga kini 11 12 tagara wilawan kita sini yo komplain juga wilawan penekran yang officer in charge kemudian ibu hadir bagi layan keren bagi kami beliau jumut sibun beri iri yang silpia kalau beri berkenan makan yang salah bagi kene kami hadir keluar komplain bagi kejuan ini salah banyak keren bagi SP benefit keseng ke ba pek na ta ka pha kamiat jo ka chat ben riu yo i ba ka pule puthi ka dei ka wei ka ban kentiu kadai ka wei ka phang padeng ka ban kentiu ka chat ben riu jungi kum tangi la sim khia ni yo i ba sakhi khniat sni ka exam matrik ka jan bat nila wan bani kren ba kin yele bani rap na kaliang jong ke police department ki badi ka traffic ya kini ka block ka deheng gali ka ba knang ba kini ki khna jongi kinyo banlet akpor ka babyang
Kador barsnong rat thayang kabahap hapo karibhoy mentakasngi ka arpoar tarik uleber hajar arpoar kalapan kubura miki khandangut kirang barsnong ki balayalam bat syakri kasnong nado usnam khat khandai spa prapusau ter hadu usnam hajar khatlai hagani kasngi lawan ban pen kubura miki niki khandangut kirang barsnong da uba Charles Marngar UMDC ka Mauhati constituency ubala longru kongsan Hakani kasngi, ladon lang uba pateng marsing, Presiden kaseng nyautrap Aceh National Movement, lembat ginong ya lamjong kador barsnong. Kamegalia Football Association kala sedang ban penbhaya kamadan yalekai football third ground Hapolo Shillong. Kajing penbhaya kani kamadan kalong namar ba kani kajakai lekai kala sniu palan. Ka association kala sedang ban penbhaya kani kamadan menta kat badang rekhiang ka beneng shua banwan uslap. Shillong Golf Course, ne Kamadan Golf, kalong kaway na kijaka bapaw nam hanong ba, barwat haka perthehi baro kaway. Kumban syupen kenmau, lapan wandur ya kani kajaka, kumba kalong mentana do usnam khat praspa, prapo kendai, hapadeng kijingker jeng kiding bilat, kiba pen itenat susu ya kani kajaka. Kani kajaka, kawan balai hari India, bat kadairu ka baningkong, bandon hadu khat prata dikitliu, na kebenta kajinga lekai golf ha Asia. Laju ay namru ya kani kajaka, kumba Gleneagle of the East, lapet ya kajing bahajing miat jaka ni kajaka da ka Shillong Golf Club. Dan haki kendiat sini balalen lami khubor ban kerno ya kani kajaka da ki sainar barban shimno da ka bairung. Halor jong kani na kalyang ka Don Bosco Media Network kala yo banyakran baru Vice President ka National Golf ubalayat ho ba ukersha na kajing raja ka Shillong Golf Club ban shim da ka bairung kenang ban la ban yarap kendiat ban penmi pisana ka banta ban penkut bat penne ya kajing ko jing suba jong kani kajaka. Ika jengkir kita sainar kalau boleh mau kai jengkir di Shillong Golf Club kita kejar memsyuak bandrung syuk diberi ke publik sebab ke kurs kalau ke bedai bedan kamha boleh ngi man kapur em ki publik ki wan ki shong ki berat kelmar ke jabo jabanya po ka golf isin tentang ini Shillong Golf Club ki maintenance ki hable di gini ki belum ki tiar kita ki berat publik isuan ke jabo kadon segini ngi lihat football ki penjot Ramadan Tekum kami hap ke ni bro. Ya kadon men katur ki ai discuss don ba hector director. Masuman bugui o mot care ke ni ai discuss ban ngaru rumah sno. Bagi ni kwa be men shim de tiket ke ni tong kai ka ba. Brin teng la shim de ka pisa i public shim de ka pisa bikin kin ka pay entry fees. Apo ko ka kurs ni. At least kan yarap ke Shillong Golf Club kan yo itu bisa bahkan lagi maintenance. Ka maintenance ko ko long ka ba kamri nung berit-berit ka ba he ba maintenance. Menta nakaliang juga dorbaro kay rap managi kali masduri ka golf course bakin penkat itu kinyut eru da mangar golong member so ngalong ru vice president juga MGPS da mangar ngai hab ya ka kajingle do Shillong Golf Club manong ban krong de pisa ban ye ban man shim entry fees ba kin rung hap kin intar po ka golf course pi golong ne genteng bai ladu munshwang I pe kadjot no ka por Ramadan kito kajingle dusman pen pat yu bilor pen pat ke boro kunta kan ngai men ko turo lemba to YouTube ni ba keren dia mili dongi ba hek ba yong ba ngami so ya ha ene ka jukrong pisa ban shim ban krong de pisa at least twaba pin krong de pisa pan mi chakala lenti pa ba pan ai na shkoi ban buk ni japa jadi kami kita ada kan pi kamri ka kamram de Shillong Golf Club kat ga ka kani ka madan ka dei ka chikai ne kai golf kamri ka kadi ka private property jong Shillong Golf Club kamri ko ki ginu kin chuan ki pelong park ni ki pelong jakale kai ni pelong kono Umsui hap kan beli kan ai kata ka Shillong Golf Club kata ka jaka insya ki jaka ka ikbodon teng ko mangi ring don kam snatch ka golf range la jong ngile ka pibun ki jaka ngi beli le ka keleng sebar jiyo ban rung po golf course at least isutu ka ni ka kusungi kalau play at least ka Shillong Golf Club at least kadang pediang kadang accept na jong batong shim dik tiket at least kinwan kai gibri kinwan shongkai habuan ba shongkai ini kam don ke jings ni wor ma Timunta kindi kai 10 rupees ni 50 rupees or 5 rupees ni kat pi airo at least the club ko yo jingra but ko we long ko snor kan stingen dia pi kani ga juan jabo in gibri apo golf course pa face problem ga Shillong Golf Club bar ko dorba Shillong Golf League boleh mangi shi tre kat be ba Shillong Golf Club jadi ta kada
hangat ng sim ka iba kale ng Shillong Golf Club an keri ni bro ngai so ya happen ye gani bro ngi padi kren manta ba blay men gatu last time ye shong ba du director ng ba hector ye kren tingi makiri bli ki ong ba adang ke iba ki yo nang tei ro at least something ye ka Shillong ro kinira ba ka Shillong ro kan long lang ke kanong pej na kanong yarap ken man pej dang blay manta man pi pin le ng Shillong Golf Club nong ka man at least ka Shillong ro kan dan talang ka ben pej lang kan hangat ang sungai hak yan bablay teng kat kani gijing internet ya kani ka golf course kani gijing internet kan badan ki kini ki pa ki wan banyalam temen ta fin ong pi bam sha bam krong kale kani ka park ki sha kani ka lake ni ki sha ki krong dak bisa te ki e ba ki lara ki kwa ban krong dak bisa kin ki don don kam ko no da ka tu ka bisa kin maintenance kam don gijing e no no ro te la kata ka da mo ngai pi ba nakaliang ka Shillong hite nakaliang dungai berkedorwa Shillong Golf ini ingin saya dan kaklang babi Shillong Golf Club kei kemudian kami kinle sebab kawai dengan request you Shillong Golf Club idon kini gibri gebelek morning walk mari bro long ba gini keren bagi kinle di kinja pass system daga pass untuk kan long kinle kan kin siu shibna kembali kan ka lake ni kan lake ni elis long ta kan mata dong fi upat bang surung bain penjat lut kei jundom jing em bro telong kami hapen ya gani bapi ya gani street light ni nai mentai ngala depan moratiar nakaliang jungai ng sponsor arpo to ligi light bangan ay ladu nang ne hadu ang tipot mo nakaliang jungai kani berengkat lang begini ke ekstrem membantu ke Shillong ngila sai ngila sedang ni light bengi le ang ne hadu tipot bar aku juga poru songu iga Shillong Golf Club kalau ai permission ini bengi si ini ki pus hang tip le jali mi ngi si ki pus ngi pendai ki light nan pensai ni baru nang dia trai tangdin studio bila igla sai ni golf link in pisai mut hadu baka kut ka boundary jongi kan mut gemde sha di shomoro hadu te jam 3 tipun restaurant in pendai di light nang ne baru hadu te begitu light ti nyarap kendian igini gijing ya shong surok gijing yang ini kali habadum mai bai bro ini ginung di drops gi bro long kan jada bun kan gi bro kan telata ngil nak liang jonga hi ngale khnang ba ni kwa bangin ai gijing shai do gijing shai ginjat gibril ki khamsalia manle kan no kam sniu kan Pada kitu ki khubor ngila poisha ka bakut tar hadu bangin daya syambiang khublei shibun